ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Habakran siat ikinong yalam jangka Voice of the People Party. Ubak polling do ubulang working president jangka United Democratic Party. Ubulang ru menteri jangka sarkar jela. Ula ainuksa du masih yatur. Uba pensyong syed hakayo kahat. Bat syapang masih lur ubalur ya kalingka. Haka jing jarjar. Bat ongru bagi paitba kediben bishar hatuki kamla. Ya masih yatur ni ya masih lur. Ubak pol ulakran yakni haka jingalang yalap election jangka Regional Democratic Alliance hajoai haka pratri uyayong arja arpusaw na kebentaban panjang kersya nyau kurtong ke RDA ubak robot juan kharjarin. Halor ka jing terwa Yakob Tainia halor ka isu Meghalaya Urban Development Authority ni muda da presiden jangka VPP ubak Arden Miller Besayomaj ubak polling da uloong ba omdan kamsyu banyatainya halor ka isu muda Namar bahak kapor ba ulong ba Arden kumu Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uladep banyak penbaik yakni ke isu muda bat ka sarkar Meghalaya hadir lai teli ke jingalang haka jingdan ringkat jumba rebut jun kharjarin kumunong aibut jangka District Council. We appreciate yang itu masih. Kita kena masih kipami hakis ngiyau. Kaptam sekitar nong gendong. Ya kata pakalai, ya kata pakajing dikiat, ya kata pakajing ya tur masih. Hendak gidan sekibepat kijat masih. Bat kita kena masih kipapin yui. Om hayau hahat. Henry Shalengka Shapentor Kisilur di orang itu. Kilur Iti Kipenkrek Yakalengka Nangba Unong rep Unla Bantung Yukba Yukau Yujur dihap Bansa Yakayeng Bansa Yakayo Bansa Yakashnong Katau. Kaya kecing per padang gede ki arjat ki masih yatur ki akut tang kecing petirong hayau ban pensyong syet ya unong let yau let hat bat unong let le snobah hendai haba kenja haba jarjar klam dai lum pat ba klam dai wan ki nang thap ti klam da dan ki betong dan kijat masih dibandur jar-jar dan rai nagajik trai ke jongki mi ukau kuba mi usua upai nakwa bakan jat meriu ke jongi mabi kipat pak pinbu yala dia kani ke jingkeli mano batrai ya kakam mano Bapang Kerendang Bangkit Ya Kekali Banyak Bandur Hatu kita itu betul hayau Naik kita itu Masih lur Haki lengha Haki pendua Kum kajat meringi Kampai kemat Syaki bakar kau kerkiu Bat Kiba Kipat bak Sakabai tong Sakabaya pensyok syed haki yau ke hat yakin masih yatur. Hendrai ngasnongi kum ke UDP kebakaran bak ujian menu mentang nyilarang bak nyem pet syuk nyem kemik lenti syuk tang ya kacing ya genggak kenhoi tang ya kacing ya thapti tang ya jik pensyed Igwa bagi kam gijongi kim kren kam jam banya iktin gijongi ngalarung syaka politics hakas nem hajar bat ngiru ngelam ya kaseng debat temai ya ketu kupuar
kun nyau trap National Awakening Movement lani ka kenam yem semla kerkau yem semla kerkiu yem semla kwan buram henrai haba kalawan ke proposal syaka kabinet apa kacing alam jong Dr. Didi Lapang na kebenta ke exploratory mining ya uranium West Khasi Hills mga ringkat padba alam mangyang yedon haka kenam armut haka assembly jong nrupogun gila tho show chief minister ba anamya chakmat bat kani ke exploratory mining kam dadon shwa ka jingle jengok ka jingle jurep ya jaka ki bedon lupa la mining jong uranium but they halor jong kata ka nogrim baka sokar ha kasnap ar hajar lai kalapha taka kenhun sorkar syat jadu guda kaba don ke uranium mining mano balai lam kata ka kenhun ka menteri jog kwat kakya ha kata kepuar Deborah Marak Saidullah Nongrum Regat Kinong Elam Jong Kakasi Students Union KSU bat halor ka jingap jingsyam ka report wala submit da kata ka kedhun kasor ka mengalia kalarai ban omya chakmat bat krani ka mining yim shem la kakau yim shem la perta yane la ka jong ka ben haba ka poi ka khelemat bagaran kejing persyang ban pentlot ya ka office jo ka embus ngangai pitken mau ba araja san kumu menteri berada ke sorkar la persyang menyekun madam ailat ban pentlot ya ka embus bak ka office jo ka hasilong bate halor jong kare jige kun ngalai ba ada kamdan la kawai pat kalenti ka kam la kadawa ngadei wat ban no ya ka kam kumum idei kita gitu kibong yang nyelum pat ba yayat yayat dak profession saya tiriat syak kawang mau kipulit syak kawang mau kinong thok pat puor kaduk mi ayu sumpai ayu kena kini tu epi dak ba ngade punya tu ladangam kren pinom tip ladang kren pinom ni ubakop ha tambang abah bangakop bangan itu bapiduk tip Hakapor bang Iladon, Hakapor ha district council ka isi hapok ka jingelam ka jong ba tidas khan ngalabat mga EM in charge ya ka building bylaws but ba Robert Kharjarin walapoi ani kumu candidate ulolong legal advisor jong ka district council mangi langut gila lej syaka sorkar bengrea but hadin kejikan haduk lai sien kenti ila la ban pen kokmo baya kibor bala ai syaka muda haki meni area ki bangiong ki schedule area ki 6 schedule area lawan ra no sya kibor jong ka district council ila daple kala longkam ngim shem lalaj ban syo yu minister ban ong da bamle te nchu kura be dakanya ada kejutan gila petkok ngu kala longkam krem dan kam kawang mau yanu inuruk kata kadai kamram jong kinong elam kata kadai kajingkit kli jong kinong elam macam kibur ya uba lari mau lari dieng lari lati
Sudah untuk mensau hak bakat do dan so kepanggil mangi kalau longkam bat mentah pila ban kuliah hak internet yaki bylaws jong Gambeglia Urban Development Authority bat ki ki buat bala ai hak district council kepada kata kedai ke pengakuan bu Ahmad Jompi jit yak riba kanya si kudam kakam tan si kam jit yak ibriu iba net kejabing biang kebor bensim klan kecilong akan dongrip bat daw orang bau dan hapreng jongi ngarum simbol kebor kandidat presiden untuk lai poi hanif kedai ka kubor ke jong along ka UDP ringkat bat ke HSPDP kidai ki try jong ka stress kala sacrifice ka syong syabar mendai baka sacrifice dei ba ki jikhang imple ki takin room atau suaka MDA a district council mereka kongres ka syong pakai NPP dot bakli ya kata balai Aginlong iba Petngor, Aginlong iba Syampang, bat ringkat lang, bat kabon, bat kecil, Agin sim ke Jongpi, berti kedai ke Jingjob, sasisian, Jong Kurtong, Jong Diseng Trairi Traimuluk, kat san stem lenter gilamat, ya ketem Jong UMP nak keseng Kongres, kadai ye pi berong ki achievement jong ki sok ki pa ulawan rak ulalum nalengkan na pentuan bagi dik sok pentuan peti hapi asyong hapi ban bisya andai bangi gidon ka manifesto ke basyai ki matrekam ki baklan bat nginget pa da ka piburon ya ka la ka jong kenong mai nopa ka kendau ka siap ai ni tei rengkat da kaba ni lej segi jakat tebut khat kendai trik mentau kendai ban pun scam ya ka jing tei rengkat pergi di atli gi seng san petai balar remtam trairi traimluk jong ke jela melia da kaba pushan ya ka sharp haga dur jong ke bom ha ke bom ha ke bom ha ke bom ha ke bom